Azovy marigny moa ingia araiky malaza be amin'ny réseaux sociaux ty. Andaiza ventsika eto niany ny momba azy jiaby. Agnaragny tovolahy ty dia Arun Kumar. Fa agnaragna fiantsoan'olo maro azy amin'ny lakartie dia Raja na Raju. Izy dia teratany indiana avy amin'ny fanjakagna araiky antsoina hoe Telangana. Tegna mampalay olobe tantarany ngaty ary mampihetsi-po ary azahoagna motivation amin'ny fiainagna amin'ny resaka faharetagna sy fifagnampihagna. Karaha ty tantaram-piainagna anazy. Izy dia avy amin'ny fianakaviagna araiky sahiragna ara-pivelomana. Noho ny fahantragnany ray aman-dreniny zay dia voatery niala nianatra izy tamin'ny 10 taonany classe T4. Nanomboka teo izy niasa mba hagnampy fianakaviagnany. Ke nisy chauffeurany camion raika amin'izay nangala izy zay antsoina hoe Nehru. Ke asany ngia Arun tam'izay dia panasa camion na hoe truck cleaner amin'ny anglais. Ke karaha ty amin'izay antony nahatony vidéo igny sy nankalaza izy eran-tany. Ke tandrignesa. Ke ingia Arun ty boka zay tanimboan'ny camion ty izy efa toujours magnaraka tsy mialy chauffeur zay antsoina hoe Nehru. Nisy fotoagna amin'izay zareo roa ty mbô nangala pause hely niala sasatra camion zareo zegny nambelin-jareo amin'ny sisin-dalagna ary de zareo viteka nangalako amin'ny sisiny ary mba higiaka dité. Teo ampisotroagna le dité zany hoe nandritran'ny zareo roa nigiaka dité igny nagnano vazivazy nagnano sangisangy zegny ingia chauffeuran'ny camion tsonga hoe Nehru ty tamin'ny ingia zandriely Arun ty. Izy io zegny karaha olo jiaby mimpinamagna miresaka igny tsy alany raha le mampitokiky. Ke avy tam'zegny nahatonga zandriely ty nimoe tsy ety vita efa tsy eky tsy lany dité io afa tsy eky latsaka zegny le coupe tantagnanany io ary efa niezaka zegny izy ampijanogny le tokiky fa tsy voatagny fa vomaika izy nay nimoe fô efa tsy eko sady sy. Ke nandritra ny action jiaby zegny nalainy chauffeur vidéo zegny i Arun nitokiky be igny ary efa tsy samban'zare mangala vidéo zegny rehefa zare magnano pause karaha ty. Fa tamin'ny fotoagna raiky ty ndraiky cas exceptionnel de i vidéo igny avy teka afa nipublie Nehru toy ny mahazatra andavanandro tsy nampoizigny tefo lasa nipoka nalaza tian'olo maro nampiasain'olo tamin'ny resaka comédie tamin'ny plateforme jiaby zegny vidéo ingia Arun ty. Problème amin'izay na de teo azy le fahalazagna magneran-tany ingia Arun ty zegny mbola tsy capable amin'ny resaka fahaizagna manoratra sy fahaizagna mamaky teny noho n'izy bonheur niala école ary maro olo magneran-tany nankasitraka izy sy nankafy ingia Arun nefa namako commentaire aza tsy hainy. Teo amin'izay zegny ingia chauffeur ty nalahelo taminazy ary nanapa-kevitry hampianatra izy nandoa sara ampianarany ary nivanga boky maro koa izy mba hagnampiagna fahalalangan'i Arun. Fa na de zegny i Arun tsy nianatra ta l'école fa i chauffeur ty fogna le mampianatra izy mandritra zare magnano voyage fa leçon fô ndraiky alain'zare avant programme scolaire à l'école. Donc nagnano candidat libre zegny ingia Arun tamin'ny fianaragna anazy nanomboka teto. Ary marihiko eto tamin'ny taloha dia ingia mpamily Nehru olo efa managna bac ary efa nandalo université fa tsy natody fianaragna lavitra izy mety licence fa donc izy avy teny ala nianatra mba hagnampy fianakaviagna anazy koa. Ke nanomboka izy tapa-kevitra mpianatra zandrikely ty lasa petite école zegny ity camion ty rehefa zare miala sasatra avy magnano voyage igny ingia mpamily Nehru zegny misacrifice mampianatry Arun mamaky teny manoratra magnano calcul sy ny sisa programme jiaby agnaty boky. Taty afara na dia nalaza be karakôry zay Arun fa ny fahafahany fagnadinagna dia agnisan'ny fahasambaragna sy dingagna tsy indroa amantany teo amin'ny fiainagna anazy. Ary tamin'ny taongo 2026 ty dia ingia Arun nahazo diplôme BPC ary nalaza niseho télé ary feno 18 ans izy amizao. Donc fandresegna be voalohany teo amin'ny fiainagna anazy zegny fahazahoagna diplôme zegny. Ary situation anazy mitondra leçon antsika hoe tsisy zavatra tsy vitan'ny fikirizagna, fiaretagna sy fifagnampihagna. Ary mba maromaro olo ambony tany eto managna toetra karaha i Nehru ty mba mamelogno carrière-ny namagna fa tsy mamono ny nama. Ary maranagna azy amizao fotoagna ingia Arun efa tsy mianatra intsony fa efa mamelogno tegna. Ary tady volanazy dia resaka réseaux sociaux, création vidéo, publicité, animateur amin'ny télévision na misy lanonagna atao igny izy toujours invité ary amiagna lanjany place d'honneur. Ary efa tsara fidiram-bola be izy amizao. Donc efa niova tanteraka fiainagna anazy taty afara ary efa tsy mpanasa camion intsony. Ary agnisy najainy sady manandanja amin'ny fiainagna anazy ity mpamily Nehru zay nagnaboaka azy tamin'ny fiainagna ty. Ary abonné pazintsika raha mbola tianao toy izany vidéo tsara karaha ty partager SOCRA Olokanto misaotra tompoko.